Primul rând aș remarca faptul că utilii discuții astăzi aici în cadrul Parlamentului European am avut ce ține de rolul parlamentelor, a deputaților și în general rolul unui bun dialog și a unei comunicări între atât instituțional cât și la diferite nivele între autoritățile centrale și cele regionale. Noi am auzit și au fost dezbătute mai multe exemple bune de pe întreg globul când unele conflicte sau dispute au reușit să fie mediate, chiar prevenite poate inițial, printr-un dialog și prin comunicare. Iată de ce în contextul ăsta am discutat și despre inițiativa Parlamentului Republicii Moldova de a aproba acea hotărâre de formare a grupului de lucru cu colegii din Adunarea Populară a Găgăuziei, în așa fel încât să existe o platformă permanentă de dialog, de găsirea unor soluții, soluționarea unor probleme, indiferent că sunt probleme legate de legislație și ajustarea legislației, cât și celelalte, pe diferite dimensiuni. Am discutat și am avut ocazia împreună cu doamna Vlah și mă bucur foarte mult că dumneiei face parte la fel din delegația noastră și suntem parte la aceleași discuții prin care am relatat și unele succese și realizări în implementarea unui sistem sau unei legislații, luând în considerare soluțiile care le-am aprobat acum 20 de ani, tot ce ține și de legea cu privire la statutul special al regiunii autonomiei Găgăuzie și despre colaborarea care uneori e mai bună, uneori poate mai puțin bună, atât la nivelul guvernului, luând în considerare că, de exemplu, un bun exemplu este că doamna Vlah, în calitatea sa de guvernator de Bașcan al Găgăuziei, face parte din Guvernul Republicii Moldova, indiferent de culoarea acelui guvern, precum și bune exemple de colaborare la nivelul parlamentelor sau Adunarea Populară și Parlamentul Republicii Moldova. Sunt cu siguranță multe încă de realizat, dar doar printr-o comunicare și un dialog se pot găsi soluții. Altfel, ajungem într-o altă extremă, în unele dispute sau conflicte nesoluționate și pierdem comunicarea, pierdem acea chimie între oameni care trebuie întotdeauna să existe și eu mă bucur foarte mult că noi am găsit de la momentul alegerii doamnei Vlah în calitate de guvernator, noi am găsit limbă comună și am găsit o viziune comună, că doar prin dialog și doar prin comunicare putem găsi soluții, indiferent de nivel și indiferent de dimensiuni sau de instituții care sunt implicate. Și exemplele aduse, discutate astăzi aici în cadrul Parlamentului European, sunt de un bun augur pentru noi pentru a continua cele începute. На самом деле у нас есть уже хорошие примеры. Мы с марта месяца ведем постоянный диалог с руководством страны, с руководством парламента. И действительно, господин Ганду прав, с момента первой нашей встречи, первые наши дискуссии, которые были, речь шла о совершенствовании законодательства, о приведении в соответствие законодательства, и эта работа продолжается. Конечно же, есть проблема. Проблема заключается в том, чтобы была единая политическая воля всех тех сил, которые есть в парламенте, на то, чтобы создать данную комиссию и уже начать обсуждать наше законодательное поле. Но в то же время я очень рада тому, что вопросы Гагаузии стали подниматься и на уровне Брюсселя, и вот сегодняшняя конференция есть тому очень хорошее подтверждение, потому что это очень хорошая площадка для нас, для Гагаузии. Здесь мы смогли свободно, спокойно осветить нашу позицию, высказать наше мнение о сложившейся ситуации, высказать проблемы, одновременно попросить и поддержки международных экспертов в том, чтобы этот вопрос стал решаться намного быстрее. И я уверена, что
что в достаточно короткое время, с учетом желания и воли руководства парламента и поддержки международных экспертов, нам удастся создать эту группу и удастся начать делать первые шаги, потому что Гагаузия на самом деле это очень ждет, и хорошо, что это все делается не в преддверии каких-либо избирательных кампаний. Это принципиально важно. Важно, что есть интерес между избирательными кампаниями тогда, когда не нагнетаются политические страсти, тогда, когда никто не делает на этом никакого политического пиара, а все заинтересованы в том, чтобы Гагаузия была в правовом поле, чтобы закон об особом правовом статусе Гагаузии на самом деле работал. И если все вместе нам это удастся сделать, то я думаю, что у нас есть очень хорошие перспективы по сотрудничеству, и у Гагаузии, соответственно, есть очень хорошие перспективы, чтобы еще больше вовлекаться в общественно-политическую, социально-экономическую жизнь нашей страны.